بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله من وبعشا wo ne kase mo no ye wolunemi natural keshin umdatul ahkam بتأليف إمام المقدسي. Okay, mene Islam calendar mi mene waye the 17th of Jumada al-Ula 1439 years Hijriya eshiji Jumada al-Ula nyo ehie afi nyoma ke pawo ehie gbe nyoma ke pawo afi ape oho ejo nyoma eteke na hu ni 1439 years kajebe ni gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam eshimaka kati ke sahawa na meti Madina na chala keshin hijra ye jembi alo Christopher calendar mi ngene wayenye a 3rd of February 2018 mimonin kano ne meje Siddiq Sales wo meni hu wakasi one keno ne waji ne kasilo ni yo ni kasemo hine na chola keshin Darus Sunnah ne ye teshin Camp 2 Accra Ghana olule woye Kitabu Tahara wolu alo na abuamo ne bua nile na kenko hechimohi hechimo woyue alwalahi woyue janabahi woyue hailahi woyue ni bi piahi anike mai ni je sperm etawtale here na egbin anobanye oke asoli lo what about call solita no na what about ke egbin obanyo wa mokekelu alo na katale po onyo ke solilo woyue ni bi concerning hechimo heni washe ya chuse ya wakane ahadith san concerning ya chuse ya hadith no ni washe won wa kwa kashane ke unga be pie ke mekumeye muslims dia me ke amenga memfi ameyani eshi ka amenga mete twase na me chola kishi menstruation e wana nuwe kwe ba keshi mi ngane ke te twase mi hane ho ni ami wa ke wonche yele ngate twase hane ho ni ale mekumon na keshi anike like sanibi moja ne ke onga ete twase ani obanyo kele na bole no le Islam wala ke haram no nyo kele na bole scientifically alo health wise alo medically e prove ke no homini helaponi yomi si ani obanyo tehi konga because me consider ye ka me fia me yani aka ameheche na me na po aka isa na me benko masala chipu amena aka isa na me ta Qur'ani amesa aka isa ni bopo ko hita amehi la wonu shilo ani obanye okiso nga alo kele fe romance be mini eye ani fe momilo na wonu shilo ne kema sanjine nojino ni waba kase ngene inshallah او حديث وشنوجي الحديث الثاني 40 حديث نجي نيوما يجي كينيو كان عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وأنا حائض نانا عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل كشي إنفيو نين غسل إشي إنجوه هي كونكرونجو كجي nina okonga ena bole alo mai ejohi
alo ko we na bole alo ona nene o he fo ye be amini o la se mi notation alo ye wo mi notation na keshin efeto mo ke mo ko na bole ni o he fo wakane ho akeshi kaji o la ho pono bonu e no ke mo ko na bole ye o la mo mi ni o te shino he fokwe e hia ko waju jana ba loje na kan na no wocho ni bi hu no woni o ke na akeshi ni bi ni ke na kan la moji la moye ba na wonu bi na ka ke gusle wa wonu ishalo na shaka akeshi kuntu aktasilu inju wahi ana wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi inke nyumochulo ni jigbala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eke wa fen wajua wahi min ina'in wahidin ye gbe komemi alo ye goga komemi wa fen wajua wa ye goga komemi no na achon ye nu komemi nu wa fen woni ni yami ni wa ken juwahi nla wonu nshilo nam biane anime na me yu akeshike bonue janaba yamo bo nu wa kashi akashi ofto mi ni muhdath ona hadath obote ni nemi noko ne ha ni mi ni echiyo na yesole mo mi ken bi kuma fe woni me ko call ake na kan ne ha ni obody ne ken ewo muji wono amake onyo ta Qur'an hi onyo odumo masalachi mi onyo fe ne ken wona ke Abu Huraira be mi ni na kan no mo le ni le jomoji ti ba bitan bi e ke gbanyu mo gbalopo ba wi ti ba ta ta mo gbalopo die gbaloke bi la ke ma ba no fe na kan no na mi akesin nabo no ba se mi agbene na abu don dodge mi e ke gbaloje no go ni dodge bu esin mo kuntu junuban ni ne na kan ye janaba mi woni ye janaba mi e be mi ni kuntu najis iye wo muji gbaloke la ka aba almu'min innal mu'min la yanjus ya muslim jibu la he wo muji koko na wonu nshilo muji na chon le amejomo ke ama ke mi ni body neke no ake onyo ta Qur'an hi ka janaba mi onyo fi neke ani ken no jile sane enko le ake na meneke he wo nu emineke juwo hi to the extent anu epon chile ye body nke mbote groga na meke juwa me he mi ko ani na kan nu efe go contaminated ko nu efite ko nu efite she ken ke gbalo wo juwo wo he mi ni goga ko mi ye nu ko kenu ko mi wana ni le ken ni yo ne ke phrase ne eke kilana junubun na Aisha emanomia eke wenyo fe ni wa efe mi ni wa janaba mi ni wenyo fe je na ke mogume ye janaba wenyo fe wa janaba ni waju wo he goga ko memi ene hadith ne one aspect ne hadith jini malan ke bane buana ke hadith niji nyuma ya ke enyo 40 the hadith number 42 hadith ne buana ke ba la woni shulu je hadith ko mini ni fe yale ngmana kan bien na quote bien no malam pode ne ame ba takhrij me ke taqaddama takhrijahu ene ija Bukhari ke Muslimi la woni shulu dani yemo ko ne to ne wi shi illo hadith bene hadith ya Bukhari mi ke chene ne chene ahadith ji nana Aisha obiane noni e chon ye first phrase mi njene noni e chon ye first phrase mi njimi ni e kan nabi sallallahu alaihi wasallam juwa me he mi ni ko memi ye goga ko memi mo wa ke ni o ye jana man ka fi ni nu e ko so he ne bote nu emi ka worry na twi nana Aisha ke agba nabi sallallahu alaihi wasallam juwa ye goga ko memi ne ke hadi ne ke phrase ne ho no chon wa ke mi ni egbe halal ni talate mustahab ni akashimi ni asumu sunnatu mustahab ni asumu akashimi ni uko ngaba juohi ke hamini wo kenkle e cha asumu no ni je nyo efi omi ni ke hana akafe israf akafitenu na wonu shilo oni je ton we chon akeshi be mi ni na me body e boti onu because ko mo nya shino aye no definitely we chonu e ko ni nu no keshu no e ba botemi oni ne hu yami be mi no juku eta nyenju no ni ne yami o body mbotenu emi
be ko ba fe mini ba wonu mo hye no ho mini ikena kan hadith na bona fe ne chon ba ke mini still no na me ka nu na me ka juo janaba hadith ni ji no ni chano eke yomo no ni chano eke fa kana ya'muruni fa attaziru na nabi sallallahu alaihi wasallam ifa meni inwo izar minji izar no ji no ko na afion ke johe no ko na afion ke johe how would you mini shi no na echon e biaji ne ba wo no ko tumo nika bia na echon le na na isha bia na ya chon no konklu fa tazra bia ne ke fayubashiruni wa ana haidun bia na no konklu ya chon bia na echon ha ke mi ne kenkle na echon be mi na me janaba mi no ne die enyo no echon be mi ni le eye echon asefe momi wonu shi wa mahallu shahid ye ne ke hadith ne mi no na to ye ne ke hadith ne wo kan opinion me bia na eji he na tawo ke wiemo ni chano no wo kwa chano bia ne no wiemo ni die enyo no ni ne wo tawo ke fayubashiruni na nebi ke ehe kpahe ye he kpamo e bia ne ka adwo akeshi ne ke sho ehe tomo he sho mo ni tomo nyibi ni ke ganyo ke onga ya wo odwem ba ke mi ni kele aka sa mi na wo shi ganyo ni deje de nu oga ele no na acho tomo ko ni akela pe yo na akela ke ke nga ele no ke mo fiamo pe yo be bia na ke shi ke se me na ka hin o shi nga ku metu ina ho amenyo fe amena nu na ko yoda yo we na ko nuda shi onu pa ka ma ka shi ke be nga kele wo ko kele wo e ba yin o e ke kele wo almost 6 months ne still yin o ye to kele wo te ko fe o kan sa choko menu ona me ne be nu ga alo ke nu ga ne je bia ne ga type na yu o ye gamate ye teshi ga nu wa ke la ba de nu na kan ga alo ka ga me ne le no popo e bojo mo ji ke gbe da wa na popo e mamo ile no si ganyo denje no na etu na ike boji me na male follow ni si bo wa ojo ba ka ba gashi ko mo gbeda alo ake o mene ni neke alo iwa bi kle ojo mo ji ko na be kle si na to atun ji mi ni julo ni julo sasi la onu shulo na ona cha fa yubashiru na ne bi ke show mi ke ba here no na etu atun ji mi ni romance anabi kemi sure wa ana haidun biamini ye nchu ase ya mi biamini ye menses mi wa shiji ke on anfe menses je bia na ke chon shaitan ekata abo fo ya ni lo tan ni ke haba anabi sallallahu alaihi wasallam e fofibu efi ade san fe ke bofo efi ake no fi anofibu nga hu ye fofibu nga ye fofo nga culture ba na ka yibi ne yole shi le podenche akeka ekenga femini ekele fe romance be mini ye mini etun ase ya mi ke won cheji bo no ha wo je go na me kwa me mo fe no ma le iwe na kan boka ni mo fe no ake shi kenga fe ya ne ha ne wo ni boka ni alo boka ni agba fonyo ko alo aso fe lo ko alo won che ko ne ha le na kan command no ni ji enyo bia na wona aka kayo fe ya na eshijimi ni halal na ko ba nyote okura fe no fia no tuma bena nabi sallallahu alayhi wasallam eyo hadith ko mine ki hadith sahih ne ki aka shi isna kull shay'in ma'aha illa nikah yo aka fe ya na nyoke le fe no fia no na ka ngafio illa nikah ja nikah ya arabic mi ko translate straight e ba ka mean marriage hije marriage a chon e bi ene nikah na e chon be bo njo ko ke marriage ye gamie no to no chon jimi ni weku komba weku mi eshi na ke no konwo no komi e de ga mo shein fi shein no kombote no komi alo je na kan weku mbote no gamie atola ke mi ni blanchine alo blanc la onu jilo na o kan nabi sallallahu alaihi wasallam ka shin illa nika ne chon je bi jimi ni jano ko nu nchuba fe mi ni ba we yo he no pe jimi ni haram seke isna kulle shay'in ma'aha no fiya no kele fi le we ke bo fi o ko ngam fi ya ne choko abon samala choko kafir choko kafira mushrika still a muslim correct just when hale off time fa bu mana
just no matter off time aka eka soli eka fi tawaf eka fi azumi ne ga joy we bon chogbe na echechu na di beni mo fake ha yi na gbe ni mo fi am system aka every month test and efi mi ni sana for system me afi mi ni overhauling sana for system no ko ejeko ka na kanu ni ji opo la ni ji opo no di mi ni muji no di najise no muji ni wana nabi sallallahu alayhi wasallam ba shwe ne kela na na shake mini fa kana ya'muruni na shake je shena kan anabi fam e kom ya keshi fa ataziru e kom ni ya fim ni ya wonoko to monni kan mama alo noko ni ekete heni lajo ke ba la no mini ni najis ni wala ji mini muji shi je le gbomo adesan je le yowe nana Aisha radiyallahu anha nanu wa kana bi an no ye ni Bukhari mi nana Aisha radiyallahu anha leke wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun wabutu ojugba na Aisha ke wa kana yukhriju ra'sahu ilayya na Aisha ke ona ke ame masalachi e cha ejiji anabi so na masalachi e ke masalachi e ne ameshin aje ame gate je benke shin masalachi e ama agbo e benke masalachi e obi ene ba nya tashi bia ne no keke mi ni egbele ni na shina la onu julu ke egbele shina bia na echu no ne ona Aisha ke anabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju ra'sahu ejio eincho kejiopo wa huwa mu'takifun be mine fe i'tikaf be mine i'tikaf emomi eshiji iba masalachi emi for days akeji epo i'tikaf ka fe aje epo unnecessarily aje epo yaka jamini noko yabo fe mo poten do ya shamu ni shamo hibe build na emi no yo ni masalachi emi no yo alo ya fi alwala no nde jako atefe mu no pen no ba focus no ba fake ko ko se attach na ba gbasani ala ke mu konta ba nye ba ke ba ne ke ko kle gbasani ke ba o gbasani ke ti sha afi no ko no go fi wa masalachi emi for number of days no ko yo masalachi emi sha ne bi so sa be ne masalachi emi na na sha ke ncho ju opo ke ba agbo e shi ke ba le side e chuemi ke hami fa aghsiluhu keke be shije ke nchu hami bona fe ni info nchu ya le keke mi info nchu e ke hale shije nchu e la oni shulo ke mi info nchu ya hale na na Aisha ne manomi ne ke wa ana haidun ye bia me ni mi fe nchu ase ni mi ye nchu ase imba ko se wa ana haidun bedin huwa mo ta ka waje me pe neno ka waje me pe Mal Adams kene ko wa fele ka bi odon yi fa aghsiluhu ni fo enchu e wa ana haidun ya bi amenimi fi enchu ase ya ni ye chu ase lo e ni mi ni ye menses mi ololo ene chu ake ne ye menses to e manu mi ha ba ke ne ye menses still e mo ni enchu fe ke ni oje e enchu chefe je fe enche e mo na ka enchu be mi ni le mi ni e ye chu ase gameto ake yo ye twase because of jomo fonko ni amejon ke ha ya ni femu keji ye kun ame wa me alo nuko alo make ye mfia me menses ame feel like ni la ni ba ni mujini ewo because na time no game pie woji ameja be fe na ba wele na kadi be ne yole damo no le no ji tauhid ke ni ne shirk won ameja na me jomo jimi ni bofo eji na kan woji ameto ake bofo na me ke she ha na me ake nyumbo to be ne Christopher ka me ke she ha Yesu na me aka nyumbo na ka ne je bofo ni woji ni je ma woji ni je bofo ni na ga she no ni wulo me no me ka me gba sande ni wulo ma me ji na nta me ji gbaloy na me ke me na me gba sande bofo ye gba na me mala je anu kwale ni woji ni na wonu nshilo na kan woji hu keje ye mfe ameya ni amesumo na me na la yin la mujini
no ame consider wa ka aka ni lanje ku ka me ni muji ni ewo keke mi ni ba me ame jomoji body e ho etwo mi ni muji bia no anike wa mo yo musumi no tashi bia no be wa mo yo musumi ani wa mo ji opo kejo he wa o bia shi no ta wa mo jibo alo sana ta o ya alo sana ka bo fi ono ko je na kanji bi ni eyo shi na kanji mi ni misconception ni amena o ke bara na kan aka ni wojin e hye ka jebo ajebo ka je shiami ke ka bete aye shia ko ni amaye habo aye agbako na amaye hanye ye shia se me kumepo e ma de nche ma kroti ako na kamera na ke wo ke gbe na 7 days jo 6 days dan ba shia la wonu shilo o ene mi ga me ko aga shimi ni yo ete etun ase no wo use na kan tell me she tell me modern le kwesa na ka mi ni ye brofo me no ji mi ni menses she ni ga me ke na kan gbe wo na kan no no wo use she dia ka she wo ke mi na ka yo ya mi ni tun ase wo ka na na ya tun ase dia ka ye tun ase asin dabi e gbalo etun mi no alo ye gbalo hia mi no ni gbalo ke nchu ha le ne ken be fo enchu e ha le kula enchu e do alo no ko be fo ne ke bia mi ni immo gbalo enchu mi nna kan time mi e mi ni mi ye nchu ase ya mi la oni shilo na time be solimo la oni shilo o nam o no enini ene ke mo gbalo enchu mi be to etu aka ni ne je ni ni gbalo nkele fi ono fi ano gbalo ne body chief body din fe kele fi ono fi ano be mi ni ya ni fi mo mi wenen wo bo me kokko akashi nye me ni nye ke akashi yo e ka mo Qur'an be mi ne fi ya ni yo e ka ba masalachi mi ke jitu ma fi wazi ne to e ba botwe nam ke yo mfe e ya ni akpale gba ke masalachi e fi hia alo ba ta masalachi mi ne fi nu kwa shika afi wazi alo ame ni kase moko e gbenwo ake ba anya mata shi ne fi mi ni e kase to mine yo sahih muslim na nabi sallallahu sahih bukhari ka muslimi na nabi sallallahu alaihi wasallam kana na aisha akashi na walini koni ne hami ne bia ne bia akashi ne bi be mi fin ya ni na ne bi ya no akoni ami ejime ofo ya no ni ode mi ogafi oni ode ogafi oni la onu shilo benja ke ni eje ode ni hena be ene chon wa ke mi ni hena ne bi sallallahu alaihi wasallam esumo ni mi ni eta masalachi mi jingbe la okeje la ode ne ba ye mi no chon aga shi ofo ya ni anu akoni ami because na kanji mi ni game ke kroko me echeche bi efe na kanji mi ni amedwemu wo islam ba ni ba abolish na kan obi an muslims mo ya lo na kan bi eke ba ke yo fe ya ni ate ke yo fe ya na akaleshe ke yo fe ya ni boden cho ngai ke yo fe ya na ho ni ke yo fe ya na ye nu ke yo fe ya ni malaba bi an me ke o ta ko wa ko me ke yin fi ame ya ni jahiliya ta me beni game fi o ke beni arab se ga ko me fi o le na kele ya tun ase na kanji bi na fi o bi an ye e ko me na wonu shilo o ken ge na na sha tun ase a ncho just no nto ma tun bo eji beni game use na agbene ho mi ni anabi sallallahu alaihi wasallam ncho ni ba mo mi ne ken no tun ake because ke le de jana ba ede wo muji ne ge ma anabi ncha wona ge wa anabi ncha muji shije na ka islam ba bo ni ba abolish no na ken hadith ni na femini eyo wallahi dan ko ma ke shin kenye na ke ho ya no enye masalachi alonya akuchomi ake hadith anabi sallallahu alaihi wasallam na bon kanemo ibajo akane Qur'an ka sunna no fi anaba kaga ni mala funyo ko kemene shi mene me on kemene ni mene me on keneke mala funyo ko kashi Qur'an enye tai nya to amala funyo lele mo ne ba anye kane wolu from cover to cover na e tron shi je translation mo ga translation be ane be no wo bi omo just translation pe of be no what here alo male na mo ne kane ilmiyan akane hadith anabi sallallahu alaihi wasallam beno ana mufiam because no mala funyo ka kasha sha anabi geneke aroje na kan ba gbina mala ko ka anabi unke be fe le fi mala fu ife se fe lo na ga akomo he ni le bejeme ni le uni oje begwe me be fila keshin to won ye ni le fe ji ni le to be ni le ro ko ke ka keshin eke gbetene akane ni akase ni ne ke agbene menu kan na lo na me kase ni ehun atanso ole nbo na me kan yo o na ke how money wo yo me ke wo yo mi ololo because ke ja akase ni especially Ghana na akase ni ololo ko how money wo yo mba di sama mi ololo so le na me kan yo ni na me kan ole o de te kan magazine ju ku me ken ko je ko ma heji o ameta me kan just rubbish money bofo je fe research fe ta ke ji shen gbe hale na kan obi an musin sa me fi o ke ko me ne le ni papa
ko de o ate yin go na o de je ga ni efi una pe papa ni o le ni epo de je ga no afa aga papa ya afa na ko le ni epe machine no po de je eje ko nshi aga ko me ne kan okura na aba ko kan okaka bi ne no ba gbe bi efe ntla bi am efe mala fu eja mi mo fe kan okura na alo mali ni wasa hawo hadith no we twa kemi ni kemo ko fe te ka fe keke body part ko jipo ya gbo na because of no ko ni etu efe eji ko lo ko mane kenane ba chi leju no ko mane ke eke part ko jipo no we twa kemi ni ke body fe jipo keji ni the reason ko ke hana kan no wie mo jini mala wie fe ake na kan hadith mi jino ne chon inshallah wa wie fe ne chon ake shi menyo ba nye ju ameye goga ko memi kemi ni agbene ko nga hu mfe ya ni obanye okele hwe femini oke onu nchowo yi ohehi nyina abole agbene sanobo mode ake no fe ne ko ba ya haram hu e o wa fe no ba china kan no no ona ne bi son sele ne la ake mi ni yo akele na abole bia me ne fe ya ni ne fa le ni mi ne ewo no ko ne ba kete e ya njeme na wonu nshilo bo wa mode ake no fia no ni mi ni o la ke ne e ke ba lead mi ke ya haram me bo ba force ake mi no ba kete na kan no bona fe ne ka lead bo kete haram mi hadith na woncho ake shimini yuaje shin aji masalachi especially kefi yani ona na isha ke yengbe twemi na onu shilo she chon ake mini yoba masalachi mi no yoba anye ba masalachi keji mini no ko femo ye masalachi ni kasemo alo ye wazi afi wazi ko alo afi no ko ni mini e wasuma ake shin ba botem bona fe ne fe se na mo ke hale kemine ko na to beni we etwa ake kamo ko fe te ka fe etwa ake die enchuwe alo ni alo no ko ka masala che mi be etomo eji body fe to beni na me da beni me ko ko fiki bi ko me ameke keji mo ko fe te kaf na ji part of your body o keje po if they take off etomo ameke tomo no ni eji egbomochu e fe keje po she ne je na kan yibi ne yo because one kan nabi sallallahu alaihi wasallam eji enchu keje po. Okay, so in summary, Sheikh Umar. Okay. Quickly, some people also used to make me call hadith na nabi sallallahu alaihi wasallam in telefi no fiano janika. Ame call ne kan hadith na wa kan nabi ke ga na make boti hadith e mina kan. Je mala fu ni chwa meni. Ake yueke ni ne wanyo kelefi no fiano ke je muslim ne onage mo example ka to mo kelen date no fine wanyo kelefi date o kelefi no fiano wanyo kelefi ke no fiano shin ka pele ile ni ka balo ke kelefi no fiano shin ka pele ke mala je ni fe ni ba ye nyawi ni ba alami ni le ni la gwa ko ke je budon jo ba e wojimbo kan no ba laji o ba laji na onu shilo je ni ka na acho ebe je pe mo acho no kele ba wo balo ke o ngam fe ya ni kele fe no fiano jamini jawo pe o kele na bole jabole na mo pe numa sa ho nam al hadithu thalithu wa 40 nakai an Aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وبعدين كان في حجري ألو في حجري كاكا حجري يبي أنا أتوجه ميني sure o sure no yataki fi hijri ekposa alo ekencho fon anabi Musa ni mobila keshi wa ma tilka bi yaminika ya Musa mini yo de mini ginne ke eke hiya asaya ekene nchoni atawakkau alaiha nkposa ale woni ne to bi anabi sallallahu alaihi wasallam ekposa nshuo ne to ye kencho fon nshuo no eke
anabi ken chofon nsuo no wa ana haidun bia menimini minfen yani bia menimini iye twase bia menin lan homi la wonu nsulo na anabi icho ni he nchefe o family fen o kuma fen nchi ka jemfen nchi aka fon yo suo no na kan yo amini lan ho kenye fe yani jeni anabi ka fono peshi botu e ko fayaqra alqur'ana be minuna anabi kan alqur'an anabi kan to fono na aisha so no be mini e fe yani ba anabi fe mini e kan alqur'an la wonu julo naam a translation, right? The hadith is just emphasizing on what we've mentioned. If you think the woman is impure because she's menstruating, Nana Aisha radiallahu anha, she said the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to relax his head on me whilst I'm menstruating. Can you imagine? The purest head in the world is relaxing on the thighs of a woman that is menstruating at the state of menstruation. Not only relaxing his head, but she said, whilst he's reciting the Quran too. Is this hadith emphasizing something more? That the woman is not impure while she's menstruating. Even the Quran, the greatest book, the purest book, is being recited on the thighs of a woman that's menstruating. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu ala shaykha as-shaykha Nana Aisha radiyallahu anha. May Allah give us daughters who imitate and emulate her ways. All the hadith we are studying now, that's jurisprudence. Can you see? Oh, Aisha is the one teaching us. If she wasted her time on pawns, makeup, make down, make here, make there, lipo here, this, aure, sooner, will she be able to memorize all this? So our women, we need to be careful with them. We should make them limit this kind of aure, sooner, whatever. Limit and then give them an agenda in life. Let them, wahana mena kemini, ame agenda jenshinemi. Ame kwe selefe ye nu ya metete ame fete tevete na dini wa na leneke. Because today they are wives, but tomorrow they are mothers. The next day they are grandparents. They are going to be the ummahatul mu'minin, the mother of the believers. They are going to be mothers of the generation. So if there is nothing they are sowing now, if they are not sowing any generational seed, what are our grandchildren and children coming to inherit or harvest? Nothing. How? الحديث الرابع وأربعون. الحديث الرابع والأربعون نكاني عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها. معاذة إبابينا عائشة رضي الله إبابي مالما إبابي شيخة إبابي أستاذة معاذة إبابي أستاذة أكشي نمو يجولي إهالي إبابينا عائشة سني شبوس سنوتي فقلت معاذ كانين تينين بينا عائشة أكشي ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة إبلا أكشي من جي ناغباني يوهي نوهي وني حائض نجي يوني في إيانيه ewo nene azumi nyomo ewo nene mahine nyomo keje ayazumi mi na ahima afi fast ne days ni eba miss because efe ya ni ke agbe azumi ne be ba pay eba wo nyomo okay shi ma bani ewo na kan nyomo shi mo wala takda sala
besa ni solemo be hu ni hoehi be amini lan hole besa na ewo nyomo ma ba na ewo we eshiji ke miss 5 days ye azumi nyomi Ramadan nyomi because eti etwase efi menstruation ona kan be ami efi azumi ni agbene ho mi ni esole shiye islami ke agbe azumi na Ramadan na 5 days na emi se e ba wo na kan nyomo ni di fasting ne shi solemo na solio shie numoje na mo 5 times daily salah no lp e ba jin shi e beni mi ni egbe ya ni fi mo na no lp no e wo na kan nyomo o woni Muadha bila keshi je Muadh bin Jabal mo ene Muadha yoni e ba bi na Aisha keshi ani na miniji na agbani yoyi no ni sani yuwe ewu azumi enyomo ne ka wo mi ni e ka wo Solomon enyomo na Aisha radiyallahu anha ibila kashi aharuriyatun anti oja harura lu harura man ko gbe ne ya Kufa ne ibila ka harura nyojibolu aharuriyatun anti ليس أنت باكستاني أحرورية أنت أنا حرورة وجلو حرورة نجيب له فقلت نتو إبلا أنت حرورية نجيب له تبين كأني حرورة مانكوني تبين أكرواكو فيوني يمين كوفا بي jemeji heni harura jemeji heni ni ana amefe enine ameke Sayyidina Ali babonchwa tabi'un jami sahabi kumepo egbe ame ameden chame ko ameshishinu mo ke de Qur'an mi ke sunna Qur'an mi ke balaw yemo mi amete me ko pa ameka ke balaw yemo ya afan na wonu shilo na ameden chame kam jon bon Qur'an mi botemu ene we hana me balaje ameke Sayyidina Ali bonchwa hena ma hiye jeme amete me pe na ma bua me na jeme na to la kashmine harura naka harura gbe cho jeme because of beni mini ameyo tashdid ameyo shadid ameye very severe ameye pen fe mo ye no fiano mi ka ba solemoni o ke emi o ke suratul Baqara sole waraka den jama ka shi se ke kon le mala fi mo efeni le na ke gbalo po den shomo ba hwe le he na ke e mo ke le hie je bi egbekura la onu shilo amena me na ke sani you solemoni e miss po ya azumi emi solemon zohor cancer 5 days efeni e miss le 5 times daily salah 5 days emi sani wo fe ji 25 salah fe sani pay fe ona be ame mo ke elida o no ni e ba bi sani e no na Aisha bila keshi ko mi ne harura nyoji bolo zafi bi ko jibo na o jana ka ma no na sino ni yue jina ne ke ne faqalat ni yue ke faqultu ninke lastu bi haruriyatun de harura nyojimi walakin as'al shimwa min bikeke min binini ولكن أسأل وفي رواية ولكني أسأل شموانيني من بي فقالت ننايشة نجيلة نيكي بيانا كجينا كان because I feel like ننايشة جمودي ميني كأجي حرورة بي بابا بيسا ميكومي ينا ما بيو ساني just na meke jiwandi bonye nyeke neke na onye nushi jene kwa kaseni e bani ba bisa ne keke nyenyeke shen solemo ka sole sanata shidan nyenyeke shen suna abua mana na ka fi suna nyenyeke shen ka sole eta je sallu ala nabi sanake istighfar na ke tasbih na fi neke na fi afi neke nyenyeke ne ibrahim ke neke attacking question keke ni shije question ni ni abaka sinin keje no na Aisha bile don e bile akeshi haruriyatun anti harura yojibo ona because sane ni muslims fe le akene keje bi ne yore tebe tembo ba bi mi opposite shina Aisha na twi Nigeria na
ككدي حرورا يجيبه بما جيبنا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ننايشا كان يصيبنا كان يصيبنا ذلك نكنوني إبانيناو إشيجي وفيا وياني بمينيميني ويا أزميمي إكي فنؤمر بقضاء الصوم ni afawo na mofawo mal Muhammad sallallahu alaihi wasallam efawo no fi mini wawo sawm wawo azumi nyomo wala nu'maru bi qada'i as-salah shefawo no fi mini wawo solemo nyomo la wonu shilo anabi fawo sallallahu alaihi wasallam kagbe azumi ne kwa nyewa azumi na hine no ni nyenye fiye because of nyeya ni nyenfiye na gbe na nyewa shi gbalo fawo agamini wawo solimu la wonu shilo wonu shishi naam translation. Okay, so the next hadith number 43. Mu'adha, a lady by the name Mu'adha, she came to Nana Aisha radiyallahu anha and she came to ask Nana Aisha, what is it that, why misses in Ramadan? She will pay afterwards. But why is it that she will not pay the salah? Then Nana Aisha radiyallahu anha, she asked her, are you a Haruriya? Are you a Haruriya? Are you someone from Harura? Harura is a place. Harura means sounds like hot. That's the place. It's a place in Kufa. That's where, because of the way, the hotness of some tabi'in, that they think they know all, and they deviated from the path of Sunnah. They raised against Sayyidina Ali, and they went to settle in Harura. And the name was given to Harura because of how severe they were when it comes to Islamic issues. Even if for them, if they are coming to pray and you see them praying, you underrate yourself. You will say you are not a Muslim. If you see them praying, some of them can fast the whole day without breaking their fast. This is haram in Islam. Fasting the whole day without breaking your fast. If they come to stand and then you use even Surah Al-Baqarah to pray one rak'ah, or even Maghrib, you use a surah that you recited and you did one rak'ah, then you enter into Isha, or use Surah Al-Baqarah to pray one rak'ah, they will tell you it's not enough. Say, but as a Muslim, you are supposed to. Everything of them is severe, like with hardship. So that's why they were named like that. So Nana Aisha asked her, are you one of them? Are you from that place? Because if you are from that place, then you knew the issues. So you came just to ask me so that what? You debate, or you just come to confirm so that you argue, or it's a question of what? Attack. That's what Nana Aisha asked her, if you are from Harura. So you see, sometimes questions can be answered with questions for confirmation before what? Proceedings. But she said, فَقُلْتُ Mu'adha, she said, لَسُ بِحَرُورِيَّةٍ I'm not a Haruriya. ولكني أسأل وفي رواية ولكن أسأل. And she said, I'm just asking to know something about it. Because yes, some people, they just ask questions just to attack, because they have some perception already. And they want to attack your knowledge. So Nana Aisha then, she found out that no, she just want to know. So Nana Aisha then answered her. فقالت, Nana Aisha said, كان يصيبنا ذلك. This used to happen to us, meaning we used to menstruate during Ramadan. فنؤمر بقضاء الصوم, and the Prophet used to command us to pay the fasting. ولا نؤمر بقضاء الصلاة, and he don't command us to pay the salah. They believe that if you miss 5 days while fasting, Nana Aisha said the Prophet will tell us to what? Fast the missed days. For them, you fast the missed days and also pay the salah that you missed. Do you understand? Nana Aisha said no, the Prophet does not command us to pay the salah. So that's the hadith.
we read. Now, what is the connection? Meaning connection ni hadith ne here and hadith no kan no and bab ni wakan yo babul haid. Meaning connection ne here ji chakwa ne here ji mini. Ya ni fe ne ka gashi e fa wo ni wo fe mini you have ability and about meaning haid ma balul haid e ability and concerning ya ni fe mu we babul haid ability about ya ni fe ne chon wa ka mini ke yo fe e ya ni ne azumi mele e ba wo azumi e ba wo ma hin le she fe mini e wo solemu o ne e ba ne ba chon wo mini no ni yo ba fe yoni yo ba fe kaji mini e fe e ya ni ya azumi humi beni e ba ya le ha inshallah kanyo wasumo o abie ne o ke ba abie ne wo wanya kitabu sala wo binyu mo ne wa na gba fe na papa wo binyu mo ne ha wole ni wo kachuni subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.